Kasama marak kembali kemat ke East KHASI Hills kala tahu ke kana ke state level inter school athletic meet arajar arpusan dah ke penperai ke rekod ilek kai ke jengkawang sum lani ke javelin throw jengki kena kentai ke bahapo khandrius nam ke karta dah ke bakalala ben kawang hadu live waypoint live parameter kini ke thai ilek kai ke latam ke rekod ke menshwa ke belong arpu pra point henriu meter belayo da wan ke sai pertu na West Giant Hills District House nam 8000 arpusau ke jingla beni ilek kai bha ke marak ke lapen long ye ka ben khuri ke tak maksiar ha ke jingla kai javelin throw under 16 Kamarak kala ai kublei ya ke Sports Authority of India Shillong na kabenta ke jingjob ke jongka da ke bepinpau ya ke benta bekongsan jong ke shlem ai jengki kai से प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे कोच के साथ करेंगे और क्या कोच से ट्रेनिंग करेंगे मैं यहाँ ग्राउंड में और अच्छा से करेगा नेक्स्ट ईयर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्होंने हम स्टार्टिंग में जब किया था तो उसका इतना बेटर नहीं था जस्ट उन्होंने 25-23 मारा था हमने 9 मंथ बैक यहाँ पर मैं पोस्टिंग आया था पटियाला से जो कि नेशनल टीम में वहाँ पर मैं था ट्रेनिंग और मैं थ्रू इसका ही स्पेशलाइजेशन हूँ तो यहाँ आने के बाद उनको देखा तो उसके पास जोश और जुनून बहुत था